syystä. Из-за одной причины. Mutta vaan yksi Мы syy. хотим рассказать вам важную новость. Me haluamme kertoa teille iloutinen, Что Бог вас любит. että Jumala rakastaa teitä. Мы приехали сюда с Белоруссии, Me tulimme tänne Valko-Venäjästä, с Литвы, Liettuasta, с России Venäjästä и из других стран, ja monista muista eri maista. чтобы сказать, что Иисус любит вас. Koska haluamme kertoa, että Jeesus rakastaa teitä. Библия говорит, что Бог так возлюбил мир, Raamattu sanoo, että Jumala on niin paljon maailman rakastanut, что отдал своего Сына за нас, antoi ainoan aikansa, чтобы через эту жертву наши грехи были бы прощены. jotta sen kautta me saisimme syntimme anteeksi. Знаете, 10 лет назад Noin 10 vuotta sitten моя жизнь была разрушена. mun elämä oli tuhoutunut. Я очень болел депрессией сильно. Mulla oli tosi kova masennus. Я очень был чувствительный, у меня комплексы очень сильно разрушали. Ja mulla elämä oli ihan huono. Кто-то говорил в мою сторону слова, Ja joku oli sanonut pahaa mulle. и я потом полдня осуждал себя и думал, как они могли так сказать. Ja puoli päivää mä ajattelin huonoa itsestäni. Я попробовал наркотики Mä kokeilin huumeita. и думал, эту пустоту заполнит наркотики. Ja mä luulin, että se huume täyttää mut. Но получилось так, что моя жизнь разрушилась через эти наркотики. Mutta tapahtui niin, että mun elämä tuhoutui huumeiden takia. Я чутился никому не нужный. Mä tunsin olevani, että kukaan ei tarvii mua. Жил в таком домике. Ja eläsin semmoisessa talossa. Вынимал окно, залазил туда и спал. Ja tulin sinne nukkumaan. От меня все отвернулись. Kaikki kääntyivät pois minusta. Я был пару раз в тюрьме. Ja olin 2 kertaa vankilassa. 10 раз в больнице. Ja 10 kertaa sairaalassa. Искал выхода. Ja mä etsin ulos. Но все равно возвращался к наркотикам. Mutta silti mä tulin huumeiden luo. Но однажды попал людям, Mutta kerran mä pääsin ihmisten luokse, которые проповедовали мне Евангелие. jotka kertoivat mulle evankeliumia. И они говорили, тебе помочь может только Иисус. Ja he sanoivat, että sulle voi ottaa vain Jeesus. Всего, что тебе надо, только покаяться и принять Его в свое сердце. Kaikki mitä sun pitää tehdä, tulla vaan uskoon ja ottaa Jeesus vastaan sydämeen. Я подумал, хочу попробовать. Mä ajattelin, no pitäähän kokeilla. Может, по-настоящему этот Иисус изменит мою жизнь. Mitä jos ihan oikeasti Jeesus voi muuttaa mun elämän? Я помолился молитвой покаяния. Sitten mä rukoilin sitä Отдал свою жизнь Богу. ja annan elämäni Jeesukselle. И Бог в моей жизни что-то сделал. Ja Jumala on tehnyt jotain mun elämässä. Когда я принял Иисуса в свое сердце, Kun mä otin vastaan Jeesuksen mun sydämeen, Иисус освободил меня от наркотиков, niin Jeesus on vapauttanut mut huumeista. Иисус освободил от депрессии, Jeesus on vapauttanut mut masennuksesta. и я стал счастливый человек. Ja musta tuli iloinen. У меня теперь прекрасная жена, Mulla on ihana vaimo. я свободный, Mä oon vapaa. полный радости, Täynnä iloa. потому что Иисус Koska Jeesus 2000 лет назад 2000 vuotta sitten умер на кресте kuoli mun puolesta. и третий день воскрес, 3. päivänä nousi ylös. чтобы наши грехи были бы прощены. Jotta meidän synti